FM Fulam FM Radio Fulam FM Radio ดูโดดมีนุเลปาอุเลนาโปลฟลาม FM Community Media Isin nan zate nan kutnem kan lau kaisal kay machu Falam FM I member pakhat asimi Zirthan kasi tu ni kan ngai tlang ning mi thu chu Abraham Lincoln I na hak lai thon thu asin nang kan zaten kan ngai tlang payu Abraham Lincoln United States of America President he rukna su February ni hai ni thong khalcheret pakwa a aswak unaw mi pa pakhat le farmu pakhat anei a unaw pa chun ana hak lai isin athisan I chuti in farazatin a farming thon an khosa aswak na hun chu Ohio DP I nislak nak lam khetusi ramkul ngolak I law fatakte I bukte thing tumi sakmi a asi sinan chui bukte chu American mi polak I miraupi big pakhat swak nak umi sertla asi ruanga chui mun chu kumwal asi sam chingtheina linga United States Sarkar in hilawna lungmaksak tak an phunchi asi apa Thomas Lincoln chu changa le siar khal thiam law mitho thang thalaw tak ngei le du thu sam sang law tak asi an sungkwa khal asom thei fangfang asi chun anu Nancy Hans Lincoln chu minun ngil le sako ngai sakmi tak asi asinan subang tik chu lai I na har hunchuan ding chun achak ngak tok law zet chui tik chu lai a an kem kapi pol khal an mai kem kapi thing le ruam hang in an mai kut swak ro wi sung I le cheng deuh hir an si hun le ram kaw tuk lem law a rang cho le vok pol sa havul in pum jok o in sa an si an thuam hno hruk lang pi chu samul thon twa mi asi deuh pi I patsai thon twa mi khal a pha pha chui pol khal an mai kut swak ro wi asi deuh tlang pi chuvek khwa le ram ding hun a Abraham Lincoln te in sang khal an khosa ve Lincoln kumsari akim kum thong khatcheret hei ruk a khan thramlak meng sakhat sik lai paltlang in Ohio Tipiral Indiana ramkul a an vavai lut chuto I thlatang khosik an tuar hai sabik tum a chum bukte kil thum nei a hin an cheng I sangka ti ta khal law in navun an zar nen anakuma chun leiruak phang a thil bul mei mei bel khom in bukte chu an hung nei ta chumi hnu kum khatnak a chun anu Nancy Hans Lincoln chu athi an in sang nu bik athi hnu chun an unaw hnih te chun an wak vai I sin le fen thu a sise ei le in thu a harsatnak tampi tuar in jangfak za din hun a an thleng Abraham Lincoln hin api tling hnunga anu I thu hla hi bang hin angan kasi dan hmuah hmuah le kasi rivaw dan ding I kabai sei mi pol hmuah hmuah hi kanu lak I kabak mi an si ti in chuti I khwa asat hnu a apa chun nupi dang fanei zo nuthloi Sarah Bush Johnston chu nupi a anei sal ano ai chu Abraham Lincoln te I unaw hnih tluna ngil anei zat mi thinlung thatu arasingil che chuti in an sungkwa din hun chu ahung zia chal ringbaw sin le fen ei le in bung le bel khal a an changcho ringbaw kumkwa sung chu Lincoln hin amai tong kam takin ngalte te in tlawng a khai asinan a tlawng kai hmuah hmuah chu kumkhum khal in kumkhat pum a hring lo asi ngan le siar khal ama te an thil chawp I chawfung le changhna a ngei dah fawn lo a zirlai le mathematics a hin thingphek le meihol a hmang ṭeuh chun anei hnu a chun a thil ngan mi pol chu a la sawng sal chubang pol nganna a chun ram ar thla hi chawfung a hmang I chun chati chu thei hmungra I sin a tuah chawp ṭeuh asi
Cabu alai thei ve lo ruanga hunla zatita cabu tla sang in tlonga kai tleu isop thon thu siarkop mathematics lam George Washington thula Bible tive pol hi ajirpai zong le ahom zong tak asi Lincoln chu ngo thiat belnak leiletnak le fangphunnak a apa abom theu a in hnem pol khal abom theu chuti chin khal chun chabu amu thei mi ta pau chu siar lo in azua da lo chu khal chu du tok lo in chabu pakhat lawng sang ding khal in meng hla zat in a fe pai a rual pi pakhat hnena meng som nga kiam ka bi chabu ka thei mi chu ka siar suak hru zo ati himi thu Abraham Lincoln ina hak ai thu chu himi chan tiang a si a zo tu angai tu nan zate para lungoinak tampi kan nei